Malo ka tau kamata. Tape mo e awhio te ha mai ho tau Lolotonga. Tapu pe mo e hau o e o Tonga ko ne awhio tama ko king tupo ono. Tape mo e tahine kuini, kuina naspau. Tape mo e tama pilinis kalau ni, tupo toa o ka alala. Tapu pe mo e tahine princess kalau ni snai takala pe mo na fale.
Tapu fok pe mo tahene ko prinsesa alote mafile o pilo leu tuita pe mo ho eiki. Fatapu atu ke eik sea falelea lo Fonua. Fatapu ke eik pale mia o Tonga. Honorable Wakava Meiliku. Pe he foki ke eik minista mo ui. Honorable Dr. Saya Piukala. Mo e ho eik kapneti o Tonga. Fatapu atu ki haatak lotu. Wai fui fatapu makehe. Ke he kau taki ngā aue. O e pule anga pe mo e Fonua. Ai tale kita pule o Potungaue mo ui. Toke tāsi ala kau ola. Ka maa foki. Ai tale kita pule. Potungaue Meidek. Paula mau. Pe mo kau langa Fonua. Me ngai sektoa kehe o Tonga ni. Wai whatap ke kakai. O e Fonua ka o maafuka ki motolo mo mea mai me toa pule anga. Pa ko kole ke hufanga i ngai tala whatap kakato. O e lotu pe mo e Fonua ka ata ke kamata. Ai tau whataha mo kau whai o ngongo me api ko vai ola. Hange ko mo mea ai. O ku tukuat whokeni i he Zoom link. Ke kau mai ki nao tolu i toa pule anga. O i kai ko ki motolo pe i he lokini. Ko kole heni ki a tāpinga la mau ke ne ka taki mua. Ka mata pe tau whātaha e whiawhini a ki haki lotu pe a tau tok hoko atu. Malo apu tau tāpinga. Ke tau lotu. O dua mafi. Ko e mau tamai whakahewane ai a Fiona. O ku ke a Fio mai ki mau toluni ko e konga ho whanau. Mau whakatahataha mai ki malu o e ofisini. Ia mo e kautaki koeni. O e ngahi Potungaue Fekau'aki. I he pure a ngā. Ia mo e Fonua. Ke whakahoko peha talatala noa. Ia mo tukuange atu ngahi whakamatala. E mahu inga. Ke meai. E hou eiki, e ke lau ilo, e kakai o e Fonua. Mau whakamalo ko e houa whakaofa, mo e aho lei, o whakatahataha i mai ki mau tolu, i he whakatahaanga koe ni. Mau whakamalo ko e ngahi tau kei mo e ilo, o ku whoaki ki he kautaki, ke whakahoko aki, a ngahi whaituutu uni, whakapotopoto, ki ono tataki o mau Fonua. O mau kore, ke kei whaitapo e kina i peki nau tolu, whamalu, pia malu e nau mo ui, koe uhi ko ngahi whakatu tāmaki, mo ngahi whaingataa o kutu nuku mai he kahau. Kai tuku ke lawa ke fua lelei ho nau whatongia i he taimi whaingataa koe. Mau kore koe uhi ko ki mau tolu koe kakai e Fonua, pia peheke te ki mau tolu ko mau whai whatongia i hono tuku atu, a ngahi whakamatala mo ngahi ongo ke Fonua. Ke i malu ia i pe ki mau tolu, me ngahi whaingataa ke he keho e whanonga anga, kai lava ke mau whakahoko lelei ho mau whatongia. O mau kore, o uhi ko e Fonua ko Tonga, ia mohono kakai. Ke nau kei mau peha lau maaria lelei, pia ke kei mau moha loto talango fua, ke mui ko e uhi ko e ngai whakahino, o tuku mai me he kautaki ke tataki aki mau tolu. Tamai he wani o mau kore whakamore ki ho a Fio, ko e lahi mo e hulu e ngahi tō nou, mo e ngahi whihala ki o kuhaat me mau mo ui. I longa ngai whamatala, mo ngai mea te mau wahe ai, i he houa e whiawhi koe ni, tuku peke aonga, ki he kakai, pe mo e Fonua whakaluku fua. Haere mai ao lau maari e o tataki ki mau tolu, i he whakatahaanga te mau whakahoko. Peka i longa ngai mea utotonu, ke huu moa au ki ai e lotu vaini, tuku ke whakakakata pe mua he a Fiona. Ko lotu ea mo e huu o kuhake atuni, he loto maulalo moni, pe i e huafa si sukalaisi. Amen. Malo pita tāpinga ko kole ke whamalmala te he lot lelei nai whakahoko. Kai ata ke whakahoko atu a ki nau tolu nau kau mai ki he tau whataha o e whiawhini. Aia o ki heni whoki ai a Paula Ma'u ko e CEO whoki a o e Potungaue Meidek. Aia o ne toanga e Meteorology, Energy, Information, Disaster Management, Climate Change, Environment and Communications. O whamalo at whoki ko uhi, te maupe whainga maari he whiawhini ke kau mai pe mo CEO, pua tale ki ta pule o Potungaue mo ui, toke tā si hale kau ola. Pe o ki heni whoki pe mo toke tā Reynolds o whanoa, ko e pule wa angawe ki tua ai Potungaue. O ki heni pe mo Sister Afutei, ko e Sister Pule ia koe wa angawe ki tua, ke o atenga whamata Fakamuimuitaha. Tai lelei mo tau pa ko kole ke tau kamata akpe, ai CEO e Meidek, Paula Ma'u, ai polokalama e whiawhini,
hili pe ia, pe hoko atu ke CEO o Health, pe o mai leo hamu ngai whihui. Malo opito. Malo. Koko lebe ke upa malumalo te ngahi talawhatap kakato. Fonua me lotu, bos whakahokatu, kai hokatu mua e tau programa ke FFini. Koe uingalahi pe whoke ku kamatai ate tau programa, mau mosi. Me pe hoeki, pa ilo he tau kape. Na e whakahoko whoke a hone o au me whakaeki koe o e takiloto koe o e sasma monga. Elda inoke foto kupu pa koe o ate whakapapalahi me pureanga te defeata tek matolo koe ni na mau whakakaunga tāmaki i he ngāuen o watau e ua ngāue koe ki he COVID-19 response ko no inga lahi pe o tahane takilotu na mau whengaue aki wāwhita i he programa koe ni a pureanga na whakarele i he whetone aki na whakta to tonga mai api ko makeke ke whaenga e whalelei ki ai monofo ki ai e kau pasese ko ia student passengers me kau he whakawhokfoki koe ni mai koe programa koe a tau kainga koe me mui Lolotonga e fu taimi whaenga taa apito o COVID-19 pepehe beke ni ngai toko lahi masiasi na eme ngahi pakapuna chartered flight na hao me fisi me Australia ke charter siasi pena elave monu ai o whakaheka mai tau kau pasesi i have time whenga tā koe ni pako ia o kuma wongo ilahi au pit mōre koe nei takilotu a te whapapapalahi kia teia pepe ki he wito pepe ke whanau maho Fekau'aki mamahi ka moe takilotu koe ni ko tō tau i he whanonga hanga pako ia ko lahi ka tek mato time na mau ke whahok whatongia whatahai me takilotu koe ni i he time whenga tā koe ni ko ngāri ko matawhia te loa ko ia ko open the borders ka ko tohi historia e ngāue wāwhia pira na mau whahoko ko ia ko whahakat pe me whawhungat pe mau kau penolo e mau whapapalahi ki he takilotu koe ni malo apito o e meirek paula mao pe mo whaapapa makehe ko ia ki he takilotu ko pekia ora inoke foto kupu ka koe whainga maaria koe ni te tau hokatai pepe mo CEO o e Health Dr. Siala kau ola pe mo e Fakamuimuitaha e tu unga ki ai ngahi ngāue malo opito mona pa ko kole peke upang he Tongatapu Akambe gape ki o matala no pe ka toki whakalahe te Dr. Reynolds ko ne tufu ke tai mini ko os mahino ni tau we tau ki we beta ai ko ngahi wiki ko ni wo ko si ko te ki ala ki we beta ki olunga pe ko hanga pe ko formatala ki mo tu ko whainga maari pe ko to mai ki we ko ni ai ko ngai fo pa yen ko PA5 en ko PA1 ko PA5 pe tau muy pe fo ki he fo i natula ko ia e mafola PA5 i muri e o kange pe ko no sila fa dai mini ko PA5 mi pe sete hiva no e na COVID ka ko e whainga maari pe tonga ni ko ne to mai ne o sia ki to COVID e no mantu fo na to sto to le to fo i wave lahi pe ko konga lahi ka kai ko na so malu ai ko to ga to e ki fo i wave ko ni o te ja ta hai e malo lo me ai ko ka to e ka o ke ko ni to ma pe konga lahi na to pe api pe o kuna o whainga maari ka to pe ko e tō kai whare maha ki o ku whainga maari pe moia e au mai ke ane a whi ko me e toko hiwa ke toko honga fulu pe nei toko te whare maha ki ai au ku kai ke pehe ke hatahe puke lahi ai pe au whainga maari pe mo e kau ngā oe mo e ngahi nau ko e hangwe o lawe nei ko e tū koe e kau pe kia o ke he taha wape ai ko whai tū fulo ape ka ke ngai fika fo muy ko ni ki muy ni hange pe ko
ko tu pe o kamata e ki fai longa o kamata ke tau au ke foi piki ange nu tau me holo e to mahino ange wi ka hau ko we pe ai tui me fa am ko ne holo en tau fononga te wi ka hau mo wi ki to holo e ki foi wave ko ni ka he time tau o ku mau ke popo ia witu pe foki e tau lano mori ke tau hui pe ai public health measures ko ia hange ko e tui e mask tau he mama o mo fano mo ki nau tolu ko o test positive ke no fo mau ia ai ko tui ko ngahi fo metalo ko ke tu mau pe mahalo ko ki me pe mona ko vai te mini ka to hokot Malawa pito Dr. Sialia kau ola. Ko tui e iai mo ngai whamatala e tāna ki mai e Dr. Reno, ka umaafu ka sister afu. Ka koe taimini e tuku atu ke mohang moto o mai ngai whehui. Koe haha ngai whehui mo loto ke eke. Pea Oscar e toki hoko taipe. Malawa pito. Ka pau ka ha whehui koe whanga maari e. Ko ilo ki loa mai mo loto ke whemo whahatau press conference. Malo. Malo bito Dr. Sialia kawala. Ko ki whehui au kuia Dr. Sialia kawala mau ka whehui ko ni o ki pepe ngesi kai pau pe ke whahoko atu nau ki whahoko pe ki whehui ko ni he last press conference mo e ki pare mia ke he tawhaki koe ai pepe mo u news ko hau ko me o family nihi ai more mo ui hufanga be Tongatapu Dr. Sialia ai pepe ko i vaiola ko winga be e ket feu ko ni ko talanga ko glere ko taimini ko he kakai pe mo media faka sociale ko na tuaki na to me aiwa ka vai pen ke famo ta ofi ai be fangi tuaki loi ko ni ko waki ko huhu malu i ko ai hoik fe fine ko ni ku na feita ma hufanga pe Tongatapu pa u ko ki ai ko wai tono no faka i vaiola farim haki he ko fe tuake tai mini ko ni au lele ko tai mini pok talanga i ko ka kai Fonua ko uhinga ko ai pekia ko ai ka pepe mo ka reka ko ni ka uhinga pe e ka te fehui he ma ko fanga mari ko ni na lava i pe o mai ha feitari ke fra fia mari ke kakai he tunga ko ni ko ilo pok pepe ngese fehui ko ni ke tafaki ko ai pekia ko ai fanau malo ia malawit lo lala ko ni tuana taimini o mo na pito pe ko fatonga pe mo ia kasi social media ka ngata pe o pekia fanau ko pe ku lahiang e pekia e foi time tatau kono mo ni ko si fai pe ai fetano aki mo e ka to ta ko na nga ta fa ko ia ai ko kia ha palpale mai he ta fa ko ia ang ko ta fa ki he faile ko kia ha ne liliu na mausio mato ke fika ko o e pekia me sanuari ki siulai e taune pe whakahoa ki he pekia i sanuari ki siulai wafe tahahiba ai ko sanuari si ulai wafta haiba na pekia to ko tolungia wono futu foi mai na ono ko ya sai ko sanuari ke si ulai wafe one wo na pekia to ko te wono futu sai ko foi fika ko ya o te complete e ko inga he ko ele sisita mai ko ka pekia ta do fito ke pekia ko itu e fermaki o ki fa to moi mai ai ko firma o ia ke Fonua mai no theft notification do mare sisi time I may take foi anata 6 months porque ata o ma fotanga metol ke kakai te na mena tolo o le sita na theft certificate ka pau ko kakai tangata ko inga ko api inga me pe tam ko pekia ya ka to le ka vai fe fine ai ko ke futokanga kakai ki ai but o mausio ke ka to mai o tau ki moa okay, tokolahi ang epe ay pekia ia ko foi 6 months e timing. Kai ka mau mahal pe ka te tanak ma complete. E kai ke fua o ke fika ko ki mo.
Aia ku o kai ke ha whainga warning ia pe kwa mea te mausio ka he tahi min ke ngari o ku. Pau tatau pe mo mau fumakai a mau tō. O kai ke ha peki ai e te ngari fulahi. Tara whito ke peki ai whare mahaki. E ngari fulahi ang he taimi kona tō mai COVID. Aia koe mahala koe ki whakametala pe he taimi ni. Ku mahina o pito pe ai lahi anga e ase peki ai he social media. Ange ko every death he taimi ni. Nau ki whakametala pe ki mua me mei ai whai peki ai ua he aho. It's quite our normal law. And everyone Asia have social media. The time for and I pay Asia. Tau toki to taha pe he wiki. Ko enia everybody ko every day fe Asia social media. So o te be mau ki tokanga kai ke. Mau ki tali pe la. Tapi. Sera ko ki hokot pe ia he foi issue ko ia. Ko lahi taha e ngahi Nuku'alofa ko fai ke Potungaue. He taimi ko hoko ai mate I loto he whare mahaki pe koe taha ngahi wōti. Ko whehui pe ko ia uku malawa nei ke iai ha totonu ngahi whamiri ko ki ai e nau peki ia whakapapaka nau tolu. Ke nau hanga o request pe eke ke whai hano review. Pe ko hono whakatotolo I ke whakapapau I ka nau tolu ko e tupu anga e mate ko e makatuunga me he hae ai peki ia. Koe foi totonu e koe au tawa taina pingata. Kono monia nai au ko kono moni te ke au maha foi lao ngai ka personally. Nei pe ko hange ko vilo hake mea ia hu mai social media te ke o whahetala noa ki o me family. Ko ngahi mea pe fo kia o tonu ia ko ki mau tolu mo family. Ke mau tal noa mo family ke mahino ka nau tolu. Ka hange te au ia o ku wai foi taimia ku mahino ia ke foi next of kin. Ka koe extended family ko nau tolu una hanga race issues. Aia koe o majority e u tefia koe ni le foi mahaki koe kui loa kuia ko si mahino I pehe toke ta mo e hoa pe koe ha. Ka koe ngai mea pehe koe mea fuki au ku pa koe pe mo e totonu ia ke launga e Potungaue he ata. Koe uhinga fuki au e inquiry. Police inquiry. Ka pa whawhange kua Nuku'alofa. Pea ko ale wai ke kau polisi ke whae inquiry ka pea ko me ko whae sula. Ko hinga sula. Ke vete ke ngahi mea pe ke clear. Au te ke tau ai ko oksisi pe no whae mea ko ia. Ka ko ngahi mea ko au kwai le whakamau anga ke ai. E o atle vai whakamatala mo whakamooni. Pe ka ko whae nga statue o whia mau ke sivi. O lau te whae. E ko whawhatonga I pēo ia hake he media e ngahi tālanga ni. O pehe koe haa mo e haka ku... Wata penga I matapāhai a iwene ke au ke kau polisi. E koe kau mea ia o tau. Malau pito si ale a muimuia pehe ka veinga ko ia koe ne lawe kai a lala mo tāpinga. Mahina pe na e lawe ka a lala ku ka me Nuku'alofa ke hohumalu I he tanga ka veinga ko ia ku Nuku'alofa ko ia ke he ka veinga ko ini. Pa ikai ko tongani pe ku malawe I pe ngahi ongongo me tau pleanga ko ngahi ongongo ku. O ku ka mea ko ku mawhifiri ki ai o ku kau matau tau sa inisi pe na to tuk me ngahi whamatala ko ia wai whilawe I tonu. Ai hohumalu I pe mo e mate ko ia pepe. Ko e whehu I pe ko hai wakai ko ia e tawhaaki ko ia me kau tahamu ia mamani. Ke he ka veinga ko ia hohumalu I. Ia koe hohumalu ke AstraZeneca was I lo I pe ia. Was I lo pe hono side effect pe ko tuke mekanina tau stano I pe kune lava. O kula pe ke mate handa. Very rare. Ka un lava ke ne hau koe clot. Ka koe clot koe o whaingofua hono tala ono signs and symptoms. Ai koe clot koe a nau whau pe koe thrombocytopenic syndrome, TTS. Ai au ku hau to taha koe au ku low and au present mai me clot ka low and platelet count. Ai a koe I lo I pe ia he koe ka me e fufu I hata. Au te ke fō maha taha ia ai I tongani. Ai a koe he I lo pe ia. Ai a koe pehe koe whakamaha mahalo koe tupu ai humalu I. Pau whaingofua pe ono sivi ona e sivi pe heno I lo ai pe la pe ke te ave no toto ki muri o sivi. Ai koe ka anga e kusua. Paku osfo ke tau hu AstraZeneca tato. Koe ke tau te mantu I ospe tau ngofo I hu AstraZeneca. Nei oska ne fe afu.
AstraZeneca. Oi ai ko osi ko ke tau tenga ke tau. Ai ku ai na tau pe pe da na tau osmono ia pe da le osi AstraZeneca ku te ke side effect. Pau te pe ka side effect ke Pacific. Tonga mo fish. Ko no sil ko Australia pe na pick up. Ai ku which is interesting. Ke fanga si o ke pe me ko Hawaii ka Pacific. Pe ko hano fahinga kaunga faunga sino ke ai pe. Au tau mono ia da fe tu ako ia. Malopita tali kita mo oye ai mawhenga malie. Mahal te hokaukat pe I he kaweinga tatau koe ni na kamata koe lala pe mo I kawhai Ongoongo kehe. I he to ungai pe koe ai malolo koe ai whangi pepe. O ko mahina whake ngai whamatala ko tukuma taha kau toke taha pia Potungaue mo ui ai whika koe ai ni ihe kau pepe vale ko nau malolo. O ke ai uhinga taha ko tuku mai koe I kai ke huhu malui ai whae. Koe whehu I pe ia o mahina koe pepe nei ke taha pena I malolo I wha koe no siulai pia mo au kosi nei ki toko lahi. Ko lava nei Potungaue mo ui o malawa ke analaiso pe koe hānei uhinga ai mātu onga koe ai malolo koe ni o hange koe uhinga e taha ko tuku mai e taha kau toke taha pe koe ai Potungaue koe I kai ke huhu malu I e whae. Ia koe konomonia nei koe o te ke u whanonga koe fwoi tuwaki koe na. Koe toki fo ni ka au toki whanonga ni ke fwoi tuwaki koe. Ka hange ko lawa nei koe whamatala koe e kau toke taha e taha koe ke nausio na tolu ka pattern o ngari alu ki o lunga. Ai mole koe mo ui ai ka whanau wale he temi koe ni. Pea koe mea koe ki he huhu malo I. Te ke whanonga fwoi allegation pe ke pe ka tupu he tai huhu malo. Mandu e koe whanau ia ko nau tolu ka nau kapuke COVID ko nau tolu safe ta. Which a bit unusual ke whanonga fwoi whangamatala pe. Koe moni rei na ke whanonga fwoi whangamatala pe. Koe whamatala koe nei tuku mai ai ko toke tāsaus aho. I he letio. Koe pepe na e wesia, koe whae wheitama Lolotonga ni wheitama ai pepe ange koe whatapu na I kai ke hu malui. Ai koe whae koe ni nai positive, pea koe whehu ia pe na Daina ha toi uhinga ke heange pe koe mea pe koe ni nai tuku mai seas aho mahina koe pepe nei ke taha pe. Na pepe nei tolu I whamatala se au si na malolo I whaataimi o si ulai ke au kosi. Ko tu maha tonu ke toki eke kasi au si ka pau koe nani hanga aia. Koe ke hau fuu mau ke details kai na. Malo. Siara ka ataki pe koe PA nima koe ni o kuanga maheni pe ia ke develop whakaloto Fonua me PA wha nima pe koe hu mai me ia kau wholau. Koe PA5 ia koe nā ia koe PA5 pe was developing Māori. E lam pe ke develop ha mei tongani ka koe ang koe whakafua probability futosia tongani ia ke develop variant for oi tongani. E ume mei wha toki aspe na Fonua miliona na Fonua. Koe anga pe... E tonu pe koe hu mai he kau wholau mei Māori. Koe ia pe ia. E koe si awe ia si koe same. It's the same thing. Koe ka PA5 tonga ia. PA5 tatau pe mo PA5 koe nusila. E whene tu e tau pōra he hange konto ki kau mo COVID he spike. Koe ne tuane taiminia o hanga ku lawe ne nai, o tau osi expect pe tau tole spike. He ku nai pehepe ne spike anai Māori. Koe ne holo po koe PA1, PA2, ko spike e PA5. Pea ko New Zealand ne o spike e nau PA5 na tole ne kamata holo weekend e ua holo New Zealand. Pea ku tamu mei wike ua mau pe leg behind the tole New Zealand. Ai koe ne kakapaka New Zealand koe osi wike ua tau kaka. Ai koe osi koe wike ua holo New Zealand tau holo. Ai au me pepe fo koe lahi puna mai me New Zealand pau tau wa ofi. Ai koe tatau pe mo fish mo Australia.
e o tau me mui pe he ngai me pe ko tai mini o hola no si lai ka tau ki me ho ka mata holo ma tau to ai ton pe ke tau holo pe wi ka Malo pito e Dr. Siale ko ki feu ko ni feu e ua ke ta pe ka Dr. Siale pe mo Dr. Reino ki ta fa ko huhu booster Fekau'aki pe ku available I Tonga ni ka pa ku available pa ke mahino ke ka kai Fonua pa ua pe ke CEO ko me te ki ka Paula Mau ke renew hoko ko e state of emergency pe o wa tasio ke border ne lo ben announcements ke tafa ke border he me ekipare mia pa wa ki sio ke ke tafa ko curfew ka taki Paula pe wa sio ke tafa ke curfew pe ke hoko atu pe ta off pe he renew hoko ka ta ke tu Paula Ospek pe mo Dr. Reynolds pe ospek pe hokot ke CEO e Meidek. Malo lalai ai fe hui pa ko kolbe ke uvanga Tongatapu ka tala te fe go ni. Ko tau fai to o ko ke tau pusta o ke fai nga mari lelepe. To tau foi to sta to fa mano tu. Aya ko tu ko tai ni mi ko fe nga mari lele osi ai mahina e fa pem ho face pusta. Pero claro le Fakahoko second poster malo pito CEO ko ki state of emergency ke manu ko state of emergency o ko taha ko covid na le me pe ko gimo talu ne me mas wano okay renew pa bona na tale ko committee alo e capniti auto renew ni ole le au ki asko september ko state of emergency ta ha ko hungatonga hunga pa i volcanic eruption to kamata be e sanuali ko tauni auto renew pe mo ya kono nga state of emergency ko hungatonga hunga pa i wa bo ke fangi feito mo fangi motu ke fa Tongatapu ki ai ko hi ko ni ko ki preparenges to nga no ya fa ko ni langa mo me ki hungatonga hunga pa i ke tu ka ngi covid ya ko nga ma ni pe ai una renew lo alo ke was september penas fa pe me ai to the orange pe o de Nango September. Ko curfew na foto ke toki kamata taha ki nima. Ai o ko lele me ko na tawle me na tawa nima ho nima. Ko no ki holo be ho fa to ki taha be me tawa ke taha. Ko nga be ke orange I he ngahi Fakamuimuitaha ne ake ko he fataha o ke fema ope ko nga pe ko malo e Fonua foi ba time fenga ta ko no fa nga we ka ki to we be meta wa ke ta ta le le ka to ki ba ka e ko to ko teni me ke fiu me ta ha ni ma pom malo tata ke te paula pe ha time usio ke ai task force pe utari pe ke lanu mata pa ke te ha curfew ko anga pe ki fe ya tu pe wilo pe ho ha mai ka kai pe wa ha ki time frame si o ke curfew pe utari pe ya ke to ki lanu mata pa to ki ata pe mo curfew ya ko anga pe fe pe me ka kai kata ko ya ai ko la fo ko no state of emergency a ha wa val honor renew to ke o ka pau e ado ta mi he Lolotonga le po a ho ba lo ko pe he premia o fenga mali e te ne hanga le ba fa ngata state of emergency ko me ko ki he green pa mo orange ko Potungaue tale kita mo ne Potungaue te na to ki fale committee kana na o fra hoko pe fo ki he fra ta te na sio pe ke le la ko ne foi mahina ko september ka pa uno pe han ngona atu ka tale kita nge ki holo ai we te na to ki hanga fale le ba committee pe utata be me curfew ai ko na to ko pe ka to pe kana shot be ki mo mo silo be ko ngahi wa buna kamata fo ki he weekend ya puna to tol mai no sila au te puna mai no sila pom e ka o september o pa tolo le no sila ya I he weekend baka ua
Air Pacific, Fiji Airways, me fisi. Pe ko Australia bena taha ko ne asmena ko le hanga ga te whakalahi mo Australia na puna hanga tonu me ki Tonga ni na Australia komiti ai ko September ai te lahanga ngai waka bena si whakarat pe foki mo ko ya ko ki o topa ya na si whakakumahi anu sila tina ahono le na to tuke asa pate pa fula ha bute timani te mini kamera ga ko tru sa kamera yo ka topa le la to pa bebe ke ngai ba meli atai o top ai ko ngai ngai forward ke ka ku tolerant ko September ko tale gitabe ben Potungaue ti tataki mai ta nga o ga malo kapita ko malo lahi ke ko nga mo wi ko nga ko nai ka we lahi ko ni la mo fa ko ki te ilo ke ni si o ke te tu na ke na ra ka mo a pe e mo fu a na to ko ke na ku malo i ke na ko la mai ka ia ke nai mai tu ko ki te ilo ke tu na pe oku ne ia nai ha ni pe he ne na fola mai pe me muri pe mo hatu unga o na ia he tai nimi malo Io, malo abito, kore pe ke hu whanga e Tongatapu ka atu be ki tari ke wewi. O mala pe o ka pau i kai ke te huhu. Ula ki pe ka pau ku me kai pe ke te huhu ki tai. Ua ke ai o ka pau na kai ke kakato te foi huhu ko e ua ko fiema o ko ke ka pases. O na utu tamai ki Tongani. Na sfai e tutu ni ke ai NEMC. Ai ko ni e tuku ki nau tolu ia ki kupesi ke nau kolontinia ki he foi aho ni mai ki mua ko pa toki fa ta ki nau tolu tal me kamata ko no whakaava ko ka Fonua me aho uluaki ko mahinani o au mai ke aho ni ko toko fitu ni ani e ka pases ai na i kai ke nau huhu malu ka kato hu malu e wa pe i kai pe ke ya le ko tiana na hu o kulava pe ke klontin na tol ba ko fituen ko tu mo o si mea i pe he tutuni nga we Lolotonga o ku ata ko e tutuni ko ni o ata pe ka kina tol ko si ko ta tawa ko hinga ben ke ta tawa ki olong pa ko pe mo ki totongi ki ai ke ni ko de na kolontini ai ku fitunga ni manoa paanga i he ke foi aho nima. Ko ia pe malo. Ki tāna ke pe ai. Na fai ko ne NEMC Fakamuimuitaha. Na e fotu hau to ku kabinet kana fotu ke holo me anima renolo a he tolo. O matu ke kau sit sen ni pe. Kau sit sen Tonga. Pe tapu o ka ngo foi ke kau muri. Na pe fotu ka to review. O me ko ni te review ia o se September. Ke si angi ki ai ku hangi to si pe ka kai ku mai. Ai ko foi se ka talo ula a ho me ko to fit pe. Ka pa a tu ki ai ku o to si pe fa no si off na sai pe. Kai to ki fa review o se September. Fa si. Ai te ke tari ka muri ia ke na. O te ke tari ka muri. Ai ko ka Tonga pe. Ko ka Tonga pe ni ko ka mori pau pe ke na ho malo ko ki fei pe ni ki he CEO ko me te ki ka pala mau ke tafako ai tesi ko ai siren ko ne whakahau ke hau ni pene lele be ai tsunami test siren ko hau ni ke pekos ngau ka ato pe ua kut me ni pala malo ko tesi ko ni ko tesi foi sound ko foi siren ni ne lo wai e sound wongo mai ki mo apato ka ko foi siren ana sai pe ka ho ko flight ko to pe ko flight ka hau te mo to tesi ai ke anga ka kai ka ho ka me ko sound ni pe ko le o ya ko ho ko mai fatamaki o fapo ke ai ke time ko ho fia be ho poke project ko ni mena gatu ko smau ka kato nga ko ke foi trailer ben le tu mo fakanga ka kai ko mene
whawhewhua tua ki mua na hai munga whia u te lea me a ea koe ni kutoki ai ke toki. Koe toki lawa mani ko sepa ni ke whakakate whinga au i koe ia. Ea ku ki lea tesi pe, ma koe we whalai tika hau, te te whanonga pe ki ai o ta hoko hoko atu. Pea koe taimi koe hofi ai, pe koe tapua ki ai programa koe ni, e to kakato le vai ngā koe ni maro. Tera ki whekui meni e koe. O kui ai haririu he whaunga ngā ue pe koe protocol koe whare mahaki ki he taimo ku haua e kau talatala pe koe kau mahaki. Yo, malo ito, nabinga konmoni po ko anga e kau ngā o he taimini, ko nau ki ianga he taimini, o ku kai ke te whai o mai koe hange koe ki mo atu o ave ke isolation ward. Me me tai mini koe ward ko tope koe pe nau ki fo i loki. Ai ko ave pe ki ai e nau kau COVID. Ai ko foi toko ngofulu koe nau lau gan nai koe foi toko tolu ave ke ward fe koe foi toko fi hai. Okay, ave koe pe ke isolation ward ia. Kapau ko ngoi he ward koe au kai ke me pe ave ke isolation ward. Ka koe tuunga koe ki he wear mask po mea mahu ingo kei whai pe. Ka koe pe ai ki relax yang ai tokanga koe ta mai ki he. Kei whai pe ono sivi ona, koe o mai katoa pe henu kei sivi, kau whuke ke mautana ki teita. Kei whai pe sivi e koe ia mo e tokanga. Me ka pau ko hata hau positivi u ke mea pa whakahino ke alpo toto mau ki au. Eka paki mea pe hokot pe ia. Ai ko telefoni, ke fai pe telefoni ke mahino pe ku encourage pe. Pe ku maintain pe fangi me ko it's not so much ko risk, he whole risk here. Ko ai pe ke yanga pe ke ka ngawe. Ko yanga pe ke ai hopefully he alpe tai mi me ali foi covid o os. Ko pai fa ai ko hanga pe ni tau ke teu pe. Hanga ke tima renol. No ke teu pe just in case na te mai koe ke pe ko ngalo ia. So it's a good exercise pe ke hoko pe. Ngali ku wharamari. Unisi, te aha mea? Tāpinga? Ia. Sai ku kai ke ko ia. Ka taki kai Dr. Reino ke maha ki update i Fekau'aki pa moe ngahi wheitu nai whai kia i tukanga ki mua. Ia maha ki whaasipa ki update atu nei ai whuke ngahi wheitu nei toa e COVID. Whatataka hange ko hua tori. Nei atu penga i press conference ki mua. Ai ko ne report ko ni me timi ne au mai ki he weekend ko ata hua tori. Ai ko whakatoa ko e toko te au ua ai nei whahokia kaunga ai ngawe. Ai ko e toko ni mawaru nei positive mo ono wha ai na nau primary context. Ai nei whai hono whakamawahegi nau tolu kai whakakato ngahi sivi. Mono monitoa nau tolu i haki fo i taimi ke wakai e tunga nau iai. Pako whawhewhia o se atamo ki nau tolu ia. Tatau pe mo e akonof mau koe ko riskunsalo te. Ko o se atamo e akonof mau ko clear mo ia. Ai aku whakatoa ko e toko tea wono noa ai whanau ako nei whai kia ngawe. Positive toko wafa pako e toko tea tolono nei primary context. Whakakato ngai CV ko nau osi atamo nau tolpa nei kai ke aha whahinga ola kowe ngari whatu tāmaki ke more aha mo ui pe pukela kau whawhewhia pe tunga ku nau iai lava toi hoko atu mo whenga whaatamai whanau ngai whatongia pe koi hua toi tori koi ape malo pito Malo pito Dr. Reynolds o Fonua ngari ko mau e tau whakataha tau tō kai loa tai peke mo tole ngai whihu e whiawhini ko tui mahalo ke koe whainga marien ke oange ki he CEO o Meidek ke o mai ha whamalo wha osi pia whamaapo opo mai lewa he CEO of Health malo Malo ko te malo koe me maunga peke tau sia kai tai mini hanga pena o ki ha koe ki moa ta whamalo peke tau au mai ke tai mini o ko ni ko ava pora pa ngeu tau ki whainga maali anga ngai whewhanonga aki he tai mini
Pagona ko ke fiu no ki holo pe. Mai no be direction o alu ki holo. Ego fai longa le ia pa ne pe kona ke me Tongatapu le ne ngo pe wai ki spike ki ka hangi u ka manda ke holo. Aia tatau mana tu be ke time na tau kamata mai time fengata na tau fononga mai. It's not an easy time for us. Very difficult time. Ka koe ko whamaro at pe mo ngai popo, no tu whake te tau ngai whamatala. Ke awat ke tau ngai koe a tau kakai, koe ke ngata pe tongani pe hefo ki muli na nau tu whakaongo mai. I fu time whengata koe ni paka whatongia a whengata na mo whakako. Uhi ke whakako kakato pa mo time to tono te ngai whamatala koe ni. Hangai pe koe mo osilo ki ai. Ne kamata pe whake lockdown nia I maasi koe o wanoa. Ako wani tau e ua. Nai toki puna mai e waka uruaki koe he tapolakala pa koe ni koe whakafokfok me koe ki tonga ni a tatolo koe a siulai. E tau pe koe a. Pa he awa koe ni a pora I he kamata koe mahina ni. Koe whawai kau pasese toko fitu afe tupu he koe wa taimi koe a tatolo siulai. Ki ha whakasiko siulai. O e wanoa. Ki ha whakasiko siulai e tau ni. Kato eko pases na lava mai programa ko ni whakafokfok mai ki tongani kau tūwaka ko e tau mimuri wao mai mahinani ko open e pora ka ko ia pepe mo whamaro atu nei benga taimi whanata tali whito ke ngai whamatala nai o atu ka ko mo whamaro atu ko nu sai beu ki hao bea renolo Tongatapu le o mai ki taimi ko ni o whamaro atu CEO pag mo oni mea ke whamatala ki ai ko hala whaingo funa tau fu mai ai ane afi na maulelat ki mala wapuna wakaya tu toko lahi kau tonga ka inga koe fuoloa tau ni kai ke naulawa mai ko mea maho inga hangi ko mo whamatala nai o kai pengai halanga whanonga mai foki mai koe ki tonga ni o kau pe mo ki nau tolu kai ki humaloi ko kole heni ki he CEO e Health Dr. Siale kau ola ke ne wha osi mai tau polkalama o he whiawhini ki whamapopo mai pe malo to mono pa ko ka te mo paula he famalo ke ta fito mo to ko ne mitia to ko ni mai ki he nga ko ni ko tu ko nga to ta ne po ngai mo pa be ko famatala paula ku la he opite nga partners na to ko ni mai ki pule nga no ta fono nga ko ni pe ta fito ke ka kai ko na mo I think ko me o ta ko ke ta fato ngai ai la ka kai na look after their positives na o api e ko tu yo ku kauia he tokoni ke Potungaue mo ui e lava he ngai family o toka ngai e nau puke o nau api pa nau recover lelei au pito ku ko matu pe ka mata mai COVID e la unga ngai Fonua e mori ko test positive pe hata ko ta ke ambulance o sanga ko te lava ambulance o fa mea ko tongani na e ta ke ta ma ta ke ambulance ne ngo positive ai mahino ki sayang e loto ka kai tonga ka ko e famalo bito ke community to kon ke ko to ko nga ko I think for this is an exercise ki Fonua e ko ta dok for face experience ka to I think this is all our face experience ke ta Fonua fa nga me ben ba ta Fonua ko ta be me Fonua ba ta to e maka ke fa ta and I think it's something to historia de ta Fakaukau mai ke haho. It's very interesting. He koe atunga pana anu ko ne vailasi. The vailasi will always be like this. Te na mai pe hofi people when now we tau fetakai pe osa ko tau fia. Tau malo. Ai ko hopefully the next round tau ke 5 pe meta tau ka o te tau tokalalo. Ka ku malo bit malo ko me pe malo pe loto e Fonua tau. Ma ulele mai ke tau ni tau hanga to ni ka ke te ki openang e porta i o katopa o pepe ka au ai ko o se me nga to ka si ofe economica Fonua ma ko me ma ho inga tai ni si o ki ai malo bit mon malo bit Dr. Siale ka ola pe malata pe ke mo tol ko ni ka fa ngongo ko email address kon ke fetutak mai ko Fekau'aki mo folau mai mi muli ko travel
health.gov.to ke mo tala mo ka ku ia e whamalo lahi ki he kau whaiongongo tōk nau i he ni ke whakataha pia mo e CEO piko tale ki ta pule o e Potungaue mo ui Dr. Siale kau ola kau maafo ke CEO o e Potungaue Meide ka ia ku ia e waa ko ni whamatala ea ko mawanga iwi ko e ngahi whakamatala ko e tukanga i kina e ngai whatamaki whae natula ka umaafu i atakai whiliuli wake ea pe mo wa ako ne whitutaki katoa i he meidek he ne CEO ko Paula Ma'u o ai fume whamalo ki he pule o e wa ngawe ki tua Potungaue mo ui Dr. Reynon o Fonua i mau taimi he whiawhini ka umaafu ka si staff day ko e ne spule he tawhaaki ko e wa ngawe ki tua ai Potungaue mo ui ka u kore heni ki a iunisi ki ne kātaki mua whaka osi mai e tau whakataha pe mo kau whaiongongo i he whiawhini malo o mai ai ke o se mau whataha i he whiawhini mau kole ai peho lau malia ke nofo ia i ho mau kautaki pēka ki nau tolu kotoa pē i he marmalu e whaleni ke o koko tai peho no tataki to tonu ak mau tolu ko e ka inga o e Fonua mau kole kotoa ngahi tāpua kini i on alo whangapētaha o sisu kalaisi ka ko mau whamo ui. Amen. Malo. Thank you. Ray. Thanks. Malo. Tako blava pe menite ni manoa.